tun tuma chuan Lunox kan ti dona Lunox hi chinhia lak theya I CDR amamo lem lova chuwang chuan magic power hi kan pe fulanga heta po magic power tho pe fulila hemi hi ani emo hei emo kan la thei ve ve kan du dan zok zok ni sela tuna tan chuan basic deuh hleka hei hi kalam mai anga ti chuan a hero alu donang Lunox hi a passive chu kan hriat dan tur chuan CD a pe mi alo ni ama hi tuna hian item a hian han en maila hei hian 10% CDR pe a skills man non zung zung thei dang kha CDR chu ni ta hei hian 5% CDR pe a tiang khan hei hian 10% hek ang zong zong hi amang tangkai lovani atan chon CDR engma om ziom lovani ama ero chu I chulaya chu kan choi fi anga first skill hi kan up masa anga land clear nan earlier chon ti chuan second skill kan ti mai first skill kan ti le hemi ama saber le dot tu che AOE le damage ti hi akal roll zela ni pakhati up pon adot le hi kal zela ni khu chuan chon hei first skill agin kan soi mai anga ti chuan in hei hi second skill hei third skill agin skill pali nei thoma se ti chuan khu Lunox anun na hnoya mana oma amana hnoi che kon line phei du mom te khu kan hmuanga helai AOE hi kan click chuan khu voi khat khu a engrong ina eng ta ni khu khumi a engronga en chuan omzia chu ama hi brilliance sa omtina ni ta ni brilliance kan jan light lama omtina ni ta ni ti chuan hetia voi khat ka ti hian hei hi dark lama ni ve thung ta hei hi chaos kan ti khani ta ni chuanin hei hi light hei hi dark ti chuan a alti hian chihni anei bok ta ni light hian alti anei a hei ti chuan dark a om lai po hian alti shan nei ta ni hei chu hemi a om dana zir hi ni ta ni hei first skill AOE hi me voi ni me chong khu voi ni a in stacka ti chuan damage hi voi khati ti le hian khu voi khat a pola makal le ti kon I thlak ton kwal thei ni khumi thlak ton kwal khu zirangai ta ni Lunox biga chuan ti chuan helama om hian CDR zong zong hi atan chuan magic penetration a atang vek ta ni nilo ka sei sual helama om hian light lama om hian a CDR nei zong zong item atang a CDR nei zong zong hi magic le physical defense a akal don ani ama aveng tu defense ta nakal don ta dark lama om ero chuan item atang a CDR a pek zong zong hi magic penetration a akal don ta ni thunga chu ai dang lam na ni ta ni CDR kha a benefit lo shim shima I maro chu a benefit dana kha dang ta ni ti chuan ultimate hi pahni anei ta kan soi ang khan hei chu CC ni maya CC kan ti chuan enemy ti slow down tur kha ni maya hei a damage pon nei na ani hei hian hei hi enemy ti slow down tu kha nia chuan ulti hi voi ni amang non theya ti hian alo om ta a entir na ti chuan purify hi engwanga lange kan ni min ti mai theya mid lane ania tankin min pui don thawa chuwang chuanin kamamo don chuang lo ani engen ni retribution ti velang kha sprint te polak theya flicker te polak thei thawa kan gameplay du dan ani mara chu ke chuan englo hi kala thina purify hi engwanga kan ti chuan taret kan lo push lak lo a khang taret kan push lak lo lai khanin Johnson imron suta se for example me purify ka manga ti chuan lai ta ka om sa chuan hei hian ka escape sok thei don ta ni chumi wang chuan atangkai ani purify ka meta ti hian ka chuak phei ta de ni ti chuan adot le dark ka met ke ovai khat ti chuan dark alti in ka chuzui thei ta ni ti khan mo chuan light a kan let le a thei sham chuan light lama hian one in om tur double light hi om lo sham tur single light hian om sham tur single light hian kan omanga thlak ngai thut pon thlak ol sam hei thlak ngai thut pon thlak ol sam ani ti chuan in light lama kan da lenga ti khan chuan a light skills hian enemy hi a skills ma saber train soi taila light skills hian enemy hi azong theya he skills hian chu ending azon thei kan ti chuan kan en lokang damage bot ka da me pa lang lo ma se khu a skills khona zong mu that mai ni khu grass a po om se skills khona zong mu zel don chumi wang chuan pakhat item po lo om se pathum po lo hi lo om tan se khu a skills hian zong mu that mai ni anom na kha
chuwang chuan he a first skill hi Natalia tan po tha Natalia hi a bolai po ni se a chunga enge ni exclamation mark aron lan vele khan hemi AOE skill hi mangila a omna kha mu chata tin he hian lifestyle pe bokani tuna hian anun na hi hei kan ti tlem ta ti chuanin enemy hi a slow down pialama hian a ti muan pialama hian anun na hi a hi pani hei hei chuwang chuanin inu na tlem te in mi chuain an che pon ti hian ti keu keu la tian ti keu keu la tlan chepa la inu na kha ti pung zelanga an mani kha ti muang bokanga phasi lo che in a tha thak the ni hemi hian chu chu tha em ani ta kha light skills ni ta ni regen na pe a in farm nan te tha damage manga voi khat I regen le thina nga damage mang le regen le tiang po kha ti the ni chuan a second skill ve ro hi tu damage ani thunga hey damage damage hey ana em ani hemi ringot po hi damage chuan a third skill chu kan soyang khan CC ni enemy ti tlan muang tur a na na tha em ani hei tuna light alti train kan soi fia chanang light alti hian ama abafa omje chu light alti hi light alti man lai chuanin team fight bor lom ta se loin team fight bor ta se khamia ta lu nan khani mang thinang ti hian I manga anun na an vai na hip kho a hip anga anun na ti tle manga ti hian I valuta ti ni tia he hian I lut phen nu nei ti kam te te a anun na kam sa kha hei hian hemi alti zo kheni don thung ta ni combinate don ta ni chu a combination chu ania a har lawa maro chu positioning I na kha fu angai ta ni I na fu lo chuanin an that zung ve thei cha ni chu tuna hian team fight ka valu don an lo in team fight mek ta in tina me light ka mangta light in an vai an na ka hip khoma ka second skill a altia ka chuak le a ti chuan ka mang le a alti le ti khan nan ka mang ta ni to ber mi kha ti chuanin ka alti zo le chuan first skill kha ka mang le ka nun na ti pung tu a tian first skill ka mang le he hi a chang chuan a lo nung le man thin chuwan chuanin kha combination chu ni de umaya a har lo ani alti chi ni ania light lama lai hian hei hi a alti nia a immune veka engkim I aldos pon ron sela ron thlendon te a lo mangila tin hayabusa pon min ultimate sela min alti lai khan hei mangila hayabusa alti kha cancel mak veni chuanin tingan tia khu anun na hnoi hi lo en le tela a purple lai chuan a alti ve thung chu damage ani wangin hei hi a dash don ani voi khat alti me hian chuan a film khurtur tam tak hi anti sual thina tivela atang te hian mang thina fu lo tivela atang ai man chuan alti hi evalu dei don an that te yang che ti kha lo mani chuan chuan khati evalu lo khan sir tangin tila hei hian ni kap char charang me non tlar char the ni hei chu hemi a alti nun chung hi chu chuna alti dei rei chung chu kan theda takin hei a kebula khu thil vil kwalom khu khumi a vir chung chu alti hi hei me non char the ni cooldown am lovin me non char the ni non ka khate khalu Lunox ni sela ti chon a build kan soyang Lunox tu damage ania ma hi chumi wang chon movement a hian mana regen kan penga magica lightning tran kian laila ti chuanin tun ma chon hei ni hian clock of destiny nen hian kan mang kop thina amaro chu tuna chun angai chuang lo ani a than chu tuna hian an nerf a hemi pahni ron tang kop hi maro chu alana thawa item te tloma ama ti khal ve boka du chuna la kop thei thawa ti te hian hei CDR am mo lem lawan yama hian full damage ang ani wangin chuan chon a damage ana khatani lo en lokang a damage hi first skill here damage dealt to 1695 damage ania dark lama damage here in 6721 adila tichua sorry kha a combination ni ka ti sual chiang tu hi in set le lok se second skill in a deal za to 5553 kuku a damage deal za tani tichuan second CC here 2084 a deal thung da damage hi tisana alti ve thung hian alti chu zongin kap taila engtia nge adai ti lo nang kha zong khan ta ni 53183 mm chu du to na da tha thai dina ni chu fighter khal tak po ni se
teng te pon an ho em ani tin a first alti kan en le lokang first alti hen damage zang en kan enang tuna full built in 3,306 anei tani damage hi anei thok khata ni Lunox hi ama ro chu ama hi vent ne anga ya teng hnunga tanga bechi ni wangin vent ne lo chu anem em a thi ma em ani chu wang chuanin I ka soyang khan a alti kan man dona khanin a dark alti zok kan man dona khanin kan man na kan adjust thiam anga ya tlem a tol ma dona wangin enge ni Mizo hetiang level om hetiang atanga bechi ni lo a sir lama tangin ti hian ti khana him lai tangin kap thei don ani chuanin I escape dan kha ka soi le lokang light ai da sa sham bang 1 point light a 2 point ni lawa 1 point light a heni da sham banga ti chuanin 1 point light ai da hianin ron supal cha sesela purify man zo a alti la chuak dei la ti chuanin in be zui tak le second skill mangla non dash phele la hei hian I kap to mai don ani so lam pang pon ni sema khate kha Lunox bi ka chuan ni sela thaw me